Premijer zove, zamolio da se završi. Direktore, onaj vaš rođak će biti ispoštovan maksimalno. Na izgled, obične poruke, ali iza njih mreža moći, uticaja i zloupotrebe položaja. Ovo je priča o ceduljici premijera, o ljudima koji su mislili da su iznad zakona. Dobrodošli u Trag, na tragu istine. Juli 2023. godine, 3 mjeseca nakon što je preuzeo dužnost federalnog premijera, Nermin Nikšić šalje poruku Vahidinu Munjiću, vršiocu dužnosti direktora Federalne uprave policije. Na ceduljici rukom ispisano ime kandidata pod šifrom 285. Poruka: u granicama mogućnosti, hvala. Sve izgleda kao sitnica, ali upravo ta ceduljica otvara lanac poruka koji otkriva sistemsko namještanje i politički pritisak. Munjić odmah prosljeđuje poruku šefu sudske policije, Dženadu Groši. Grošo, profesionalac, odgovara da su procedure završene, da su rezultati već usipaju, ali poruke ne prestaju. Grošo, hajde molim te, provjeri mi ono što sam ti poslao, u granicama mogućnosti. Grošo provjerava i potvrđuje, kandidat je ispod crte. Nikšić, Munjić, Grošo, 3 čovjeka, 3 linije komunikacije. Jedan pokušaj političkog utjecaja je dokumentovan porukama koje danas stoje kao dokaz. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine je jasan, član 382 stav 2. Ko posjeduje koristeći svoj službeni položaj da službeno lice izvrši radnju, bit će kažnjen zatvorom od 1 do 8 godina. Dakle, svaka poruka, svaki pritisak, krivično je djelo, a sve to u vrhu vlasti. Premijer zove, oko jednog momka, Asmir Trešnja, konjica. Dobro, reci premijer da ćemo završiti. Septembar 2023. godine, premijer opet zove. Ovog puta interni konkurs u Federalnoj upravi policije. Ohranović posreduje, Munjić pristaje. Dobro, reci premijer da ćemo završiti. Riječi koje otkrivaju obrazac, politički utjecaj postaje rutina. Direktore, sada sam pričala sa Elvirom Karabajićem, onaj vaš rođak će biti ispoštovan maksimalno. Imenovan Trakić. Dok se poruke šalju i obećanja ispunjavaju, sistem se urušava iznutra. Premijer obećava, saradnici završavaju, rođaci napreduju. Kada ceduljica postane valuta moći, zakon postaje samo ukras u kancelariji. Iako tužioci posjeduju sve ove prepiske, istrage protiv čelnika FUP-a i vlade Federacije BiH stoje. Ali mi ne stojimo. Ovo je Trag, na tragu istine.